1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ya fami na ye bo odifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wo fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo jidie ni mu a unso kristo ni twase obi o dey wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na se difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no na be ju nsem me hye wura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedie wo die wo ne hwe kura me so wo de beda anyi achinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and the every war. Where estate are a woman says you won't come in defending now. Yan ya dano. Ya poama baby. If you know near Daji, if you are one on it or a control. Oh, prepare yes, here we are talk. Because when you will be a near. Oba see a home for so a beboa am estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so djuma yeni bia na katua asem e moduma yenim fifire me wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey si sumenta kodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu anunu ato okoto a enje na enwo apurugu adie die ye gina ehese enye me kotote amodini wom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe proto dayi proto eni echi proto eni ba dia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa wo ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gira mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twakye oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bon so da form afenso wato proto ni bi o amanane otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars ni ye dia kugu plot ni so afi wa po bi a wo gini di se o mere se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho aboku pa in fact so o twa blog no busu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina jew dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra
the bomb that would do the mouth, yet the amount high at the amount, na be a control to the amount, open down high, singing room self contained. Don't broke the time be a open beer, la Bessia your home estate for so you may do anything and we would have because we are from home, so we believe home. Brevier, never have you any brevier, bosses in brevier, betas in brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasia, no classing, the hardest will be a din our swap, will be a din to Mawa, in Javas as a parman so now, your man and pa and what in room. Young man broke papa, service made, Akum, Usaya one, wire, friend, near noon is our so my crown. Bah! This is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. He has in our family. Or man, no cross a womb to me. Bonnie Cobbins, and one some more from any other. The Simon Yamon come home. I will call what you may dear so. Young Cano Cran Jenipa. Or Mampany Young Francois Cano Crachano. Sana Minister Young Francois Hiano Cra. And I know him for a policy for a soldier for. I will be all for Kuramia Bonia Hiano Cra. Bonnie, the young Cano Crow, man. Of our cover. Yeah, cool. It's everybody of our game was saying. Jadia talk abana. I said we well respect be a man out can for chen. It in the talk yakunodu. Monswaji the same phone. Say Ghana politics, football, a radin sending. Now be am catch them more money as of for nechi. The any other prophecy when you and some agent her or Ghana and social media in Ghana, yes, like a couple and yes, Ama was wati. Making sure so the Koowaa you made a year a juada ecosifiada. Never de host Diane. The PSC Ebema or Boadiano, so a man domino, I can say, or no meaning so, Nadaroma, in so good, Sebio, Etimia, Uci, Etiaso, Nasa Yabadia, never said in a soda, Yedemano. Medini Diane, a doing a Koowaa Medi and a bro, if it's a brayer, ecosise, no one everybody, any ends now. In summer, it's why in Chichi or social media, no one we are see a fan in Ano, and I have one ever to be up to so amount so when dear a cost so. Yet, yes, that Ebema a boafwa a brebiara. One at every almost a tree, a soya snake, Emma Yedi Koowaa Day, a brow. As that and comma or D4, and I aboard Japan Cromo say, would this be a Nigel Mocano, would this be a or any normal basa, would this be a Sabia song? Sabia nyadu do be did your best share I a problem e a man of abedano na obey no more os na much for and na that screen so no fa na one no entwetwe nkomo emo biara sefetano obedomo ama on so timu ayode empo sajape krom and a wintimi nkwa oso friend a baby obuto bia no obeba na aba beye wadom ama on so kra etimi eni agipa anopai okrayi mu ene edi Koowaa Day April. Young fast today, Bioma, Emma Home Estate and Block Factory. Opa Sasi Dine, open a rented, so pay full house, so pay 2 bedrooms apartment, so pay 3 bedrooms apartment, Ninano, Fadan Home Estate and Block Factory. One of Ebe Wadom, Samson Assassin, the open beer, a crew beer open or sono, one my crado, say woman assassin, ya to appetin quadie, when be ho, Ediamount. Baby assassin beer so dano, a comma. Enti obosese ba ko mienu bi siso a enya de enso to e fra me fa bibi be simple no mpacha what I say aha me ga se bibi mpo be si no a no just say e fra me bo a onwene se bibi be si enso to a wona anwen se bio e be yira fa ana se ho yensuom enti wo dwen ko fu be bre asidan e wo waterlog area otimi won say enso to na ye problem ateche so no kwetimi wura wo modem nya ajaja Mr. Home Estate and Block Factory, woman sassing it, baby, Biadano, come on, and Tipusu, one of my home for now, and that screen or so, not any of my train come on. And what be a sapatan, yet the better more, and post components, one of bench say about, what you turn a crack. That was when you say, when you're dying, if you don't know what you're going to help you to acquire it. What I say, if you are ever come on, and I pay one more so up with your chidom. And yedi Koowaa Day April all the way till 8 a.m. Yes, me live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, and so yeah live hall and Mr. So share ebia na wonya subscribe to your channel Mr. Wada say obe subscribe na wa like page no
na wa share na foforo nso enye bi ahwe badaroma Mr. Wada like your page no subscribe na fi share na afoforo nso enye bi ehwe sa pepepe wa mo hwe e wo second ita Friday Western region. We say good morning to you. Thank you so much for choosing us. Those of you watching us in Summerland, we say good morning to you. Thank you so much. You say and I don't pay no modimu video no at KUMAWOOD and our home TV. Now mo share mo team biza ba shin pa ele ke bia mo sinani bia wo mo temengana biza ba shin me dan bele ni an ko obo ase ni miamia mo buka nwele mu ala me dabe mu a base na ha be hebeke be hozo be ni aye na be share your page ne be like it be subscribe na be comment na mba hango mu a mama be along the line mo program ne ele cosrela so de obo aha it's not inquired there also me come from Kasano say you mo de ba kon ewa ha sa pepe otiko so na pia won kwaso ayefo penifo a mo hwe nyina no ye beda mo ase madaroma station so do so enti mo chusi a na aseda enkwa prophet Ebenezer Dakwaya do baba mache umpomu etisen woni sofu chief yakopon enhra baby a wo bia na fe no say boanso bitwa opese rade onya wakoma so adi na enfamma. Happy new month to everybody. Brakweku ewo abuche yemo achen ewo so happy new month. Mo mo hwe bia o Facebook live no ye ka se bobo dia enne ye sorry me di munyina afra ema munyina happy new month, the first day in the month of September 2022 and pepepe me crash sama the day mount. I've said this on this show before and I want to say it again. As a new month begins today, pray for favor. Pray for favor. Pray for long life and of course prosperity. Three things. Akabo ediamount. Favor, long life, prosperity. When you favor, sebi son. Ebedwanim amesikaba prosperity no ebeba na fe no enkwatenten. Mr. Wada enyeja ho ka che rade se bosumi atwam nyina sebi mehu so sikasem na nkoyi awade na nkoyi empratwe na nkoyi sebi eso maami enya sika anye de ewo so ye manema papa enya sika anye ti sede ewo so ye de manema nanso bosumi fufuri de erade kire wutumi na favor ni toye fi ha favor ni TV station ha favor ni toye na fufemu favor ni tower de favor no sebie so enton prayer twinim so what I say favor no sebie so enton na fo a ye fani wanya favor be father fo bia mo awoda be bresa favor na nto a obe wara na nkoye sebi se be ma no sebie so adwene no yi kakra nkoye so ba no so adwene wo fam na no de oni vision bia nkoye. So pray for favor, long life and prosperity. Rather count say kakra makacho no obeye nsa edi amami rather beti any macho amabusumi aye from senia wo peno Bishop Akwaba. Good, eh? Great. But you feel boko. Oh, fantastic. Obadi ayade. Obadi ayade. Na me musu ani beje. Ko musu no funche ba ko nam ne de ani beje. Wa di mi asi. Raja ko po ishira. That's over 3 days in it. Then yeah, then timpenasa na adene nya dwuma. And no bring po be free. Your friend also ko say me nimu. Ma ti udi na mpese me hu. Eya be sam so for member. Also him. Na wadan fo na oka ho no. Na adwene nya kra. Ave do say, "Oh, na ya papa se ma adwene." Na so adwene. We have been why are. Adwene. Enti ma wa adwene mrefi. Ko mathematics. Me come kwada. Ah, radin show nipa bia ohwe Elisha Maro pe bia obi radin show we nipa ye wunyina na we nipa oni nipa ye papa papa no nkwa wona ho ye na so na dene na so dene papa Elisha we die ni munyamba but kase body ne time yeah okaso ye dey obey pass na wabon me nche da nemra woni India na ana yenkodidi na dia kra na say wo compass na 10 years here ani atani ampa compass ne dia atani radin shan we nipa
na afedayan Awurade nhye onipa bia da bia da wo gemre na wo hwe yen titiri Awurade nhye Beneza da koya adom ne sofo chief Awurade nhye prophet Isaac Owusu bempa abi owo bia na Awurade nhye me ofasi agrada abi owo bia no nsesa na adwene mame na Awurade onhyira Mr. Yeboa oni senior contractor Kofi Job Awurade onhyira mo Reverend Martin Kokufojo anope wo ye cancer kese aginedwa so wo hwe ye kakra ansana akoto adwumadie so nyame onhyira no mikro mahe na akwasi bosompra Awurade nhyira no Awurade nhyira mini akwasi adamfo a na brofo din ye Esther adamfo a Awurade onhyira no na afa Awurade nhyira me senior brother Alfred Yeboa na nto abusua no anuanom ne omo aka nyina onipa bi o se mre hwe ye nne no obo ade nyankopon enhyira won na wonye won kese na me pa ne eye yawada ene ebo nimre no nso a kasi school mo mpa ebo kese ekoso nyina yesua Awurade asem ne agina mu ade abo mpaye to onipa bia opese obabie no oteben around kasi ahojo ne ekeka ho no obefre radio mad number bi betuja na amani location kasi school crowd ya opa o mre obeba na wo fane no wo fase fo bo wa ye bo mpaye. Prayer is a communication between man and God. Ntuni Awurade ni communication bia opa de a obre da yin na ye mom mpaye na nhye Awurade dia ne monya. Hi darling. Auntie. Akaba. Oh. The Radia says, "Oh, the Bosumen Kunache, and Adum Tinius. A chair, a tear for you now. So, the one of a beer or chain, said Betty Diane, say, oh, the just story, no more shame, granny. Now, found so, Ebe May, Sebi, Yansa Sem, Naya dear Radia Sem, so bedtie a chair. The Radin Ko be and Bosumen Kunia, Sreva, they say, oh, my ancient Sribi, Nanny Pebby, a woman, so on Fanum Yebi. Ano pay atnase dia na ye chia ya hwefo mo mo abroche ne Ghana brakwaku e man happy new month pa mo mo hwe ye nyina Awurade nhyira mo nyina me wo fatufo nso me ma happy new month Awurade nya okese na o ma manfo table nsay mo na nso nya bia bobom na ode ato e o said drugstore re bompa so bi nyare already you funa that can so bompa so bi mu auntie nyamena na ti ase on say adwuma obi asiana I agree why yeah me dey say oh yeah we dey me you afrim ya kakra na Awurade amana se na makoye okay Matia ti Awurade nhyira ya hwefo nyina na onyu obi bia kase ene nso ya tena se ensem ne dɔso enti bibia be kama ye be sorry a me de number ne betu dwa na enumre no nso a pese wo join na bia watimi afa. All right, you say that sorry na yanti asemfo fa na nyikom ha ene ibutu na ensem ne die say ebe ni ya ne grade ma se bi son na say de bia ne bia unity de bia ne bia unity de bia ne bia unity na so no enya unity nko ade a ye Koowaa TV ko adwumagie ye ba ma mo aso ate na ene dia ba top no so ene say abrante sini twene ye fene se sunsum ono so den sem bia betiga na ne nsema o kanyina na sem na on in Lewin is so paddy so close na they read that and a course fall out na yanko they could see sunsum is sunset is a kakum agent stay with us hello FM Lewin ex-wife can so be good yeah that's what about them oh no but not drink yet oh true that because when Lewin again get you again it means some okay can chef oyodia the mental is so the mental is so because they say montem to say why when Lewin ex-wife no say him say gama can be able to no that we go to kasa no because me can say again maybe o ma me Lewin montem to say nana me twa movie na me twa no e be twa when again it but go so the be just school them Bama only just good me and family o say ke di o go di o obobo je na o ni ra so nya he say me ya ka me because the ko o so say nya no kre na me ka say na kure say o so so be ma jamo asu mi ti no ka je le say me mpane bi ko ya nya be ma me oh okay ti bi me je o mi ti me say me nka aso o ba ni hu o say bi ya no ka che le we do ni ka ko ka apese ma che le we say me ma pen na wa mpene because of say me so ni be ma je o say bi ya na ba ko ka Meso be jama jama waka. Eto onno ika ko te ko di ni wo le wenche. Be ma so de o te ye muku.
Uja for the name Casa Dimi. Oh, when I was a touch over, but I should who say, and then the correct answer now. Yeah, Kabu. Listen to me, ya cow. As we share the partner who got it, what is it? I do. Some me a bad man. I'm a sure and you don't see. About Coronas are in this level. What I say. Hello, The way ex-wife can so be good, yeah. Oh, that's what about them. Oh, no, but not drinking yet. Oh, true. Because when they really get you again. It means some okay, can a chef or your dear. The mental is so. The mental is so because they didn't want to say, why? When they were ex-wife. Say him say Gamak can be able to. Oh, I will go to Casano. Because my cousins are getting maybe or my men the ring tempted to say, Nana, mutual movie, moving a new channel. If you travel again, it's but who's only damage the school them. Bama only just could the mayor and family won't take a little deal. Or the boy they get out when you are swing. You said, come in because I think I was in yellow cray. Another because I know what I said. I was talking to them as well. As you don't catch the rest of them, because I didn't have them. Oh, okay. Let's remember the mix of something. As well, bad who won't say, you know, catching the wind when you can't cut up a same much away. Some in my pen on a one pen because of some members on the damage on Zebia, the Baka. Let's make the rights of our cat. It's all no can't quite could do you on the rent. There was so dear. I'll tell you, Muku. Put out for the name in Casadini. Oh, when I was over, but I should who say, and then the correct answer now. Yeah, Kabu. Listen to me, ya cow. As we share the partner who got it, what is it? I do. Some of me a bad man. And I yet and Bishop. Yes, Radina go ponche sunsun. Na Ewrade onhira kodjon kansa ne yire dada a woni no ejaye. Na futu ketewa bi na mede ebema sunsun. Etomre bi ne husu bi afa amanem na nipa wure fi na yema ye wure mfi. Ta meka sa asem sina pani pa asem atama asina na twinanim kane abeka kire no. Uwi a so ne nsa mo nsori biem. Ekobasa de bia benu no a ba ne sa na se nipa ne sori ye de enhiaw. Ede se wadamfo bi adwuma egu na anim se wonte nanim eno ana obi store na manipa ma. Ese tie ne ka chense konya fa asu gu ye nie. Isade no se wunya akonya bi ma menye biem. Ubona mane wi a afa wonu ni nyina afa adwene bom de na obaye bia na afa ne ma no mtimi de bi firiw. Oboa no kwan bi o fa so obetuma sa ayede apeke ne ho aboboa ne ho anu biem. Eso ye nyansafo ane a wo kan na obefa entu ne biem. Ekobasa sabi obi agya ware na ebenya akonya bia ne ho nkomo ebenya akonya bia ye dinatam ebenya akonya bia asema tunia bi every day ya na sabi ensem fata de ochini di nsokro ni ebi bia ochini di nsokro no yi ahintasem adi fa ho mode otre nanu enti onipa bi otre nanum ne yemfa na damfo 2019 esa da bia obeyi nsokro asabi onene nam ne yesi yenda bia obeyi nadi oti ase ayi onipa ba kumienu bi wa abraboma oye de adin satre ni omafa na tambia ni omo yensu pra foforo kuma foforo sa nkofo na so omo fom na se hu so omo sacha heda se nunu omo che ndo da bia bonti so ase na ni be ba so se nipa hwe no no ankoye biem ade obi wo atum sa ade esi ye no ne asema ye di hu komo ade no greni wo biem kodyo no da so wa ni mpo no oye mfunsuo bi dia o se na eko oni kodyo ni ho biem ise wo men ubiem no hunu sese bi otu na mosi anaso otu na mosi du solida bia na wo wani hunu he na sese bi nipa na na benu no a na oni no ani ni ye ya meka che sunsun ne se ne mu adie no oma mu ani ni nko na ne aka che yenhwe mfa bambo bi ntoso na ne ma enkotote afi part nso adie ni eye kodjon kansa yire dada no afutu okitwa wi amede mana no pe ni se ewa abrabo mu no memma na say marriage relationship na yetu one amon obi bam say oba betichi lesson obi bam say obebu yakwasea obi bam ba betu yefo obi nso bam be hye nkran obi nso betu yedi na ba ko bi nso wo mu a ono so de obe bring the best out of you sankofo na ye papa it is ono obi ahia pe no antime anyi best in you no you evilness no ne pie ya forget it ni wo no abe pre no okọ umani yoso no ana nan ka me wa na niema koye ma me abeka sasa na ye mabroki ade chinipa no timesu ade fufuro bi se ni afam o mabrabo ma betwa mu bia ni wuro no abepire no nti o se bi ja no mane ko
ya otena se dwene ho show akoma ho yam time show ba dwene ho se obepre wo bi obegya wasua de bi obebie kwan mu ba bi wa wie wonko emire ni dura ubenya right person oba bring the best out of you no ama obi e hunu say say akwa no pon so wonya nyina ade we so ye ne dia so otimi yese say otimi duru say then you go forward minim go for be bring go for be bring best in them and ayen mo nyam sha mo ukoyesi ni mu a manya medisalinko be kan se macho wa date pen aware pen ade no obi animu utesi obi nim so no ba kura tena pen tena ase mmerepɛ mu kɔhyia na yiri wa tonsuo ɔyɛ no ho ade kwa wa ma obi amane ko onim ne nipa ayɛ nimre bi atwam ɔyɛ ɔba no ho ade yi selling kwa pie ɛna obo so ɔba no kɔ nya star no asa ba me ehunu star ne ye yɛ ɔba interview ne yɛ okunu interview kakra wo fie ɔde akɔva ne kunu ɛna ohyia selling ko bi ehun se ne mu oduru ehun se wayɛ ne monyamfo ayɛ bɛma yɛ hwɛ ɔba sa yɛ hwɛ bɛma sa tini ya ba na hu se skata na bobo no ntima ma ne wo mu ampie no onya wo dia obepre wo obekire wo skachire se de wi asesitie ja no ma ne nko be mu bebre nya ba bi ne yedidi anaze ye hunu se obi ebodi sa ahoto ho a ye ja wo akwa ne yesu ba nim ne awade aprepe na me de minima adwen kro ma adwene ho minima adwene ho awade na semni aya asumdi adwene enya bone de se me mema wa wiye pa ene ani da so Jeremiah 29:11 it is awade so kura wiye pa de ma wo de a ade na obi afiri wo koma ma no agya wurewure amaze se o kasa ye bebre awade so be ma wo wiye ye papa de a ade ntina be ma bia na oba bi firi wo koma ada no wurewure ade na adwuma bi firi wonsa ada no wurewure ade na yi wadi a wo so wonti ase ade na namfo power wo so wonti ase opeso ma wo wiye pa di wan sete bibia nto a ma ne ontimi mfa wiye pa na mfiri mu a no ma wiye pa na adwene be na se obi ho ontimi ma so wo ko sensuo na kap na ye madada ensuo na apenu ntimi nsa bi mu so unless wo sika apeti asa ma bi ahwie afiri so ma sa asa bi ahyem nti se ofi se ne ewom ne ye de a ene ye nyi bi wa bontin mu so na mom se nye de so dan gu na tibeji abonte de no there are a lot of people baby everybody person am do o mo fa no so oben na mfo bi a ontimi mfa o so wayo di kon no abefa so ahyehye ne ma no be hyehye onu ne nim no ti ase oben oba bi a awurade ma ne ma di kon abefa so ma sa ba na te no no awurade ne onim engofo bu ade bi wo so de ma wa o so uja ne ekura mu ntokune because ni onipa de na adwena pe ene ne osoro de ma nipa ne so sie wom do ma nkura ne ade wa adwene pe mo mfo no ne de ne mra ma meka ho da bi ekoba ne sa na esum ne han ya nya twaka di oso wa isum tokune no de han be hye wa nan mu onti ase a o check ne ani nipa no ye se de mokoba de na we yasi me matra all this time ozi ma ya adwene nyini ekwa enko efiri wonsa emfiri wonsa to abrabo so dwena fufuro na tie awurade ase se onim adwen kura wa adwena fa ho wona wanti ase na nka akosrete ne ma bi ama ho no se no time so se madwena eye adwuma edite wo ho na mintimi mfa ade ni nyawo si ehunu we ya nsem bi nhyedan ha ya dwene bibi nhyedan tete obi mfiri akwama ne nane ye dam ye nkyekire nsem nkasa bibiri wa obeti ase se etwase wokọ na bibi foforo ebe hya na mu ndi awade nhye ho me yenu nyina no mo nte ase wa asetere mu se each and everyone has a role to play in your life na wo meeting bia so when he done praying her or his or her role he has to leave ano no ntimi nya ho ma hwema ne nyeye ti no obi timi kwa adwuma bi mu na pagya me kakra na ofiri bi no de akoye ye ye wo ba bi e be pagya wo ne wo ba bi e be ye wuye onti ase wo ba bi e be pagya na be disrespect onto obo mpagya nwie bozo pentuma ko yedie na nam so wan prepare ho ye ntu ko ba bi yedie no wa ye hu adwuma ye ne de yedie na ma di oba bi wo wa so fa ya oni mu nyina de training wa koma o de practice akoma no ndi ko ba bi yedie no obi jeje wa enha obi mu ko wa fam wa tra ho nyame hye da ye sa de we nyina ye nti ase ndi ya prikukukuku e di awade nhire mu mi oni nyina no mu nhire bi bia no pay emfiri omo wo fa ho na bebo o mama o mako mani mu asetena piao of akasa of course yes de na ye make sure say be manu ma bia ye de akọ people come and play roles in our lives and of course when they are done they surely has to leave that's what I say Ababa Christy edin sembi atuja anope na moyenko inputi concerning nyom the intiama no nyom no like utimi focus on worship and all that.
menyu nyina no ewo de eka but see ya no say metimi aka pa say wo hwe the glory so me ti ase na menwu ya ni wa na aba na e pa chawan then wo hwe Fanyumi nyame wajimi yo every wo how be mu now obi a otie odwumbia no a center on ogie emwa ogie nyame agimi afiri bi mu eya na bra abrabọ no mu eye de na wo ho obi ono ma wotena sidin a na eye ne se abawie yakura wonku ne ho ebinum ntimi nyina firi wiase because of ahokyere ene amane bi a wo famu enti ya na nyame enam yeso de saa ensam ne basa de beya nipa benya enyina so ne wotwen because utie saa nwom na unsa wo keka be wie se nya afedie nyame agyew na se ensohwe ne kyiri no eya ne nkunimdie yeden ewo ho de hia ne se ubetimi atwen na watwen nyame mre amen ubetimi send no message on WhatsApp na ye no atwen ko woju we nam tade bon krofo akutia pa enkani na mesuni eme eni have the bon akutia pa ani ba akutia ya samu obetimi ka so ba na na enwom no na wo de bon akutia na ba enye akeno no mi hu sesa anwom no na nyame pese wo di bie me so foforo okay because na me nuane ye rehearsal na ne ye bo your friend is saying techere ma da bodwiem sa moja redia frusan me old way ya papa me nyum nyina no ewo de eka but see ya no say metimi aka pa say wo hwe the glory so me ti ase na me nwu ya ni wa na aba na e pa chawan then wo hwe Fanyumi nyame wajimi yo every wo how be mu now obi a otie odwumbia no a center on ogie emwa ogie nyame agimi afiri bi mu eya na bra abrabọ no mu eye de na wo ho obi ono ma wotena sidin a na eye ne se abawie yakura wonku ne ho ebinum ntimi nyina firi wiase because of ahokyere ene amane bi a wo famu enti ya na nyame enam yeso de saa ensam ne basa de beya nipa benya enyina so ne wotwen because utie saa nwom na unsa wo keka be wie se nya afedie nyame agyew na se ensohwe ne kyiri no eya ne nkunimdie yeden ewo ho de hia ne se ubetimi atwen na watwen nyame mre amen ubetimi send no message on WhatsApp na ye no atwen ko woju we nam tade bon krofo akutia pa enkani na mesuni eme eni have the bon akutia pa ani ba akutia ya samu obetimi ka so ba na na enwom no na wo de bon akutia na ba enye akeno no me hu sesa anwom no na nyame pese wo di bie me so foforo okay because na me nuane ye rehearsal na ne ye bo your friend is saying techere ma da bodwiem sa and it's in Kano of course so many points is made Bishop the nations of da nyame nhyane ne ne mo de osoro hira no na enkane na me so ne man de okasa nya akutia nyame kura bubefu no oyeda bo akutia na abenyane nkofo ensem tanya wonim bibi no awakase obwa wonim na kuma mpasa ne oka ne ya atrosem obwa sama na eni kunu love ne eme so no ene Ghana fo se de yesi bo na kire bi ka twesre ne abasa ene wo kire mo se fira wo firi ho ko ba bia mo firi se wa kono ne eme bi ne wasoye ba mo no moti wo munnim enom to ayede se inspirational words ni yatu onipa experience onipa won wa setenem no eno na almost omotade ma timo one man bi wa America o yetenten gramo na no yetumba menim se wo hwe wa America wo de menim ba na nim onyam omo ye program all of times na no tire MC papa giant bi pa ni monyam for man inspiration words aha o ka America o black America no ka wa unu se papa ya kasa na no ho wo mfem kakra sa utim se wanyini wa abrabom afa bibia mahunu enna na Solomon ta ka bi no
Solomon to me check up the boom sika fan and some near no akase afi me hunu we say enti anum to fo no almost ayeniesie ne yeto no ne hunu sa ato ne yonku bi ne ye kan wa semache no ne hunu sa ato panyini bi ne hunu sa ato oman eno na ye mu jeje ne nyanti so check ya almost am yi nyum ne free to akunkunum enkofo life story nko a no wagina so na wayi bonzo de kasachre Mark Abraham nyum a lot of them no ye asema asie bozo afane twe no de ka ndi no smart no so ball no ana brabum ana ball man ni made e so pa unu sa de de ha dwe no aye fast no apeke no de nyama bi afra no de aye de nyum tuni bi no red maga nyum te mfiri ba bia na eba e ni aye hunu ni dada the daily activities na ye meet no ni akeka abum de ne de anya story no na ya twere but eba enam se etu obi ni ntino na abenya ni obi asem afeni ahia ne se osoniema ise awurade asua ni because they say wanya sika ye ni aduma ye say no osoniema afede nyame adobo nya aduma ne opa yire onya bi say osoniema ise nyame asua no wanya yire ne opa kuru onya nti obeba benya ni obi a case because ye ni atu obi na afi afaso na amanyom na ye de de obedira se ka se na nya kutia na asa je se dia sa nkunkuru bi na betam nyom ne brenzo wo boa na ye kutia ba nyom no ede die ya to na kutia na ewu mu no tokone ni afa nyom ni mu aba no ye nyina ya move forward akoye no wo se obia e wo ni chefa wo men say ebi a make na wo kra wo problem ebi a mesumi wo but ene me sha afiri wo so me pesa nyom ne pa because me tsasa am say enka no pa enka na me so no mo because me share sebieson abrabo bia me nemu de atoto me de nkofo de di me ni ajaje na me hwe say I am free. You know, I love that song. And see, I don't think say specifically to say the nkofo sing when say obapa etso sa nyom no e de boy ni kunu dada na okutia na say that we clear it's not like that but say that I bondi obu okore pa na nkacho ba ya na medical guys obi to nyoma ebe nyane nkofo bebiri hawo die nyane wie dia o se wo ne wunya film na wo fa me kira wo chim na ama hia ba wa meso be mke sa nkwa de onye no kwafo yesa nka me mfa ne ho se ye kutie se nya kutie se wiase ye ba kutia so man ka so mra me se ma de ise na nyame bi nso aye o se mbo na kutia tojum obonyina onwo aya tojum obonyina onwo tojum tuani die dwom aya tuani die dwom wa wonchemba na wonni bie ma bedoso wonni bie ni ma bedoso asene die obi ache ni obi ma awurade na sem ni Isaiah 54 verse 1 odi asem na se enti enum to de eye so yonipa oto obi se mepanum nam se sem hunu to a ka me ho be ye hikwa because enum ye ade bi a se scan ni ho kura na se oto de mo a pictures ka to ani so se ne ye wodia wo fie na amanyom so a odi so wo fie ade bi a ye wo hawo sometimes pejani made am taye pa se ma misu ni su eden pa be se misu ache me todwom me manyom so de ya ni su be gu mi sa kan se me ma honhum nyum bia bo se me nko am hye dem na me yes bo se me tini su sa because kasa kire mi so chemba bia me firi ba e kire mi ni okura me mu kire me ni obo me e kire ni wo se me ye wa asetene mansa na ne ma adane edi mi nyanyom a me kire ne je ena yesu obewuji nipa nkwankura so pedwom di anum to for they are too special no mo ne hu no mo so hwe na ama na basa obi a ganum to for o mo de ne kura cha asofo na David timi bonyoma na baba ndem funso wa ye bi a cha na the sport so no so fo hwe dem bomba ye kaba zana oboni ya nyame de be no kura na bi o kura na anya na kwanje no ye mfa njew adre manyum so na worship na yi aduma sa na wodi na hini ma no kire ne kase ye sa obozu agya bibie ma manaka the nyum they are very powerful adianka ayo nipa bi na osoro de nyum hye wa no a kan tutu na se asase nyina muni ahurusie na mo sema nyankopon monto dwomma ne din ani monyam na monhye ne monyam na monhye wosoro ne monyam munyi na ye monsi onyankopon se monsi awurade se unyuma ehu ampa unyuma eye me nwanwa bebre na utumi kasiye nti watamfo bekoto asase nyina be sore nsoro na wato dwom beto dwom
dwom ama wodini mumra me yenhye nyankopon ne yoye na doye na yenhye nyankopon ne yoye ne na doye awo yi na di ekire ne manya awo yi na di kire woni pa biara omapodane asase ono na ma putimi dane asase pese ya na mo twe ensu no di na mo twe ensu kase di ni tumi di hene da ono na ni tumi di hene da o amanama nyina na papa we wo amanama nyina no ye manyina munhyire amanyina munhyira ne na wonte na ye yi na ontena na ye yi mu Psalm 66 verse 1 ensema sam kan bebrebe nyina ye nyum ne de yo nyina ye wo ho ano kamfo no ye den nyina ye nyum tuto nyum ba ko a e kan ye meya wakeka nyina ba ye nim obi a asa etimane wo aso de abra no wanyem ko wan yi a menum obi a nyum to etimi sue na somdwem no wanyem ache etomi be Kristo be so hu ani je joy bi wo mu se nya waya ma na somobo keke na fe bibi foforo kwan ti bibie obi nto ne nan da so wosa obi mie na no so wotodwom da obi aso to obekire ne ane de ne ane nye de esa no osuru dwa ho na komam ntini aye kan se oba Kristo awurade onhyira no me de me do ne pa so ya de na nya ne ye kan no ntese wo ye ta no ye do ne pa enyom to ede ena wo actions bi wo no so a omane ma nhye ne so me ni part sa me pewasem e ma bibia num spirit osoro de ma wo because amfunso bi mpo no aya osoro ne bebu atanye nipa di nipa de osoro omoka no omka kai okeke okabia upa afa upa memfa ba se osi bi ya kama sem timi spirit adum ni ame ye minye biem de wo ye jimifo etimi hunu obi e wo san kanya honhom no a boa mane ma kɔ nanim boa mane ma kɔ nanim di nyame ebeboa ene ma nyina akotote e de ama wo nyame nhyira wo so Bishop. Of course, a couple of messages. Let me read about 2 or 3 for you. Then, of course, I'll go for my break. And when I come back, my and 4 story will be on. You're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV. Samdaku's Initiative, Samdaku's TV. You're streaming live there. I have this message from Mrante Danim Boy watching us live inside Mrante clothing in Obuas. I have this from Bullet that says that good morning Ghana, today is my okay, I'll say good morning Ghana, today is my birthday, please wish me well. And of course the Bullet of the Sika FM and CEO of the Bullet Fashion Center, happy birthday to you. May you live to see all your dreams and aspirations come through. Now we shall be brave. I have this from Aluta that says that good morning to you, the nation's crew. This is from Aluta that came back to say good morning to you all. Much love with a lot of love emojis. This is from Aluta that says happy new month to you all. This is from George Mami that says good morning Diane and your crew. Pesto says that good morning Koowaa Show. He came back to say that of a Lumba to talk. That song is Akutia. Michael says that Obapa Christie is lying, so she should actually come and of course apologize to the good people of Ghana. Of a please, I need your help, please. So I will call on Adisha this afternoon. All right. So let me go for my break. When I come back, we will continue. Still that's for any ready for na ye bo awemfo ba da wote se wo fa lumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na okotie na numa asem sima pe na wo hunu se wo pe baby pa wo pe difo bi de wo akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so onso na eni ji se ma wo ni se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wama wadiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba
me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nkyapla me de me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wo fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nko anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wo ti na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na say one ka say mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo ni tase obi o dey owo gidie wo a wo hwa me no wo a wo hwa me no sisi a wo hwa me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hwewura mu ba bi na ade beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo dia wo ne hwe kura me so de beda enye achi ni bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, then we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and the every war. Where estate are a woman says you won't come in the friend now. Yan dano. Your poor mouth baby. If you know near Daji, if you are one on it or control. Oh, prefer yes, here we are talk. Because when you will be a near. Uba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so djuma ye ni bia na katua asem e moduma ye nim fifire we wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan e hwe hu se ye the block papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu adie die ye gina ehese enyem ekotote amodini wom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe prota to prota dayi prota eni echi prota ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura etwa wo ahia de ebentom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twakye ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso wato plot ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba gusuanfo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kogu plot ni so na fe wa po bi a wogini di se o mere se egu so keke na ye hu video di a kire wo na fe won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wogi ye di a ye timi gina je dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa enwo enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi pese nkofo me han uni ba bi de fa bra e bo ho da wudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home
brefie na bra bedu ni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be handa na wo be yesha the number de gu ase no okura se munti ya ha se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye manda mpa amodin gum e ma blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba This is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. He has in our family. O man no krasa wom. To me bomb kwabinisi anu mo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kure nkyere nipa. O ma mpanyin yamfonso aka no kure kyere no. Sa na minister yamfonso hia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kure bo me ne ye nka no kure wo man mu afa kwaba ya ko ese we bai afa de ho sɛn jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na ɔka afɔ kyerɛ no etim beto yakonodu nso agi the same phone say Ghana politics football awurade nsani na da bia me ka twem se mo mu ni asɔfo na chi de ani abeko prophecy no wonyi wɔmwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yes akeka bom ene yes ye kabi ama wo so wate make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosifiada live on Koowaa. Of course, you're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So, yeah, live. We beg you, share for us. Now, Afufron so enyebi and share. When you subscribe to your channel here, I will urge you to subscribe. What I say now, if you want like it, what comment, now I say. All right, and then it's some of so you are not pay and same. You know, Numbia, one more acquire stranded out Dubai, no, one more Eddie, Sebia son, Sebia yard, one more Sufra binds, I buy yourself, Kaka bedding tea, and Eddie copy now your one could carry you, your one chili, Branabe boy, young court, Ningutio, and I am. Some woman be fire on the brewer Hanumu say. Says your consulate or mamma at your say. And yet government and I said yes on brand fire and call your crum. Yet Hanum say ye bro mo yaling na. Mcrofa de did that Hanum mo yari. Ye need the yet your consulate no more can be a drum bomb the catcher and say, or want to mean can't say and I saw China. Ye better not call your crum. And yes, I stranded what Hanum say. Yen himself, the beer monaka, ye man pay was saying coffee says, by a moya did the Hanum say. And a man money at your muko. Ye brava Hanum say. Yes, I'm not just a pin for Nunkuan, I saw Mukofi, I can't did the 100% and call your crum. Yes, stranded what hat. Yes, Remu, a bino. She obia no have a fire, this a Wunkuan. Yen in the air what Hanum say. Yes, Remu pa, Mubra the fire and Kone, brava Hanum. Ye broma mu yale so yale e dro bia no ha edi mo bi krom ha so yare a panado enu nkwa na edi ma o no bi o ha no kwa osa onso de edro edi ba ma panado ye sere mu ba me fa ye nko ya yes stranded ye sere mu aban ye sere we ni se message o ye mo message po mu o fi yen ye mo message o mu fi yen se ya ye nto e check it o mo sans kan ye ni mo nya fingerprint mo se ye nto check it mi ya to check it ni sen. And yes, Mumba me fire and Kawai. Yes, Ramu, Yama, na Gugu has asked refugees for. Yes, Ramumba me fire and call. Na ye bread to say, I have Brazilian sin. Yes, Rabbi and himself, why you be the Akano and Esa. And yes, Rabbi fire and Kawai. Yes, Ramu, 3 weeks, Muna go to be a good deal had deportation. Yes, Rabbi and himself, why you be bread, the Akano dear, as fire himself, betting aye. And yes, Ramu, in penny. Some woman be fire on the brewer Hanumu say. Says your consulate or mamma at your say. And yet government and I said yes on brand the fire and call your crum. Yet Hanum say ye bro mo yaling na. Mcrofa de did that Hanum mo yari. Ye need the yet your consulate no more can be a drum bomb the catcher and say, or want to mean can't say and I saw China. Ye better not call your crum. And yes, I stranded what Hanum say. Yen himself, the beer monaka, ye man pay was saying coffee says, by a moya did the Hanum say. And a man money at your muko. Ye brava Hanum say. Yes, I'm not just a pin for Nunkuan, I saw Mukofi, I can't did the 100% and call your crum. Yes, stranded what hat. Yes, Remu, a bino. She obia no have a fire, this a Wunkuan. Yen in the air what Hanum say.
yesere mu pa mu bra me fa ye nko na ye bre wa hanu mu ye bre mo mu yale nso yale eduro bia ne ho edi mo bi krom ha so yare a panado enu nko na edi ma o no bi wa hanu kwa wa osa onso de eduro edi ba ma panado yesere mu bra me fa ye nko ya yes stranded yesere mu aban yesere wo ye ni se message o ye mo message po mu omo fi yen ye mo message o mu fi yen si ya yen to check it omo sense kan ye ni mo nya fingerprint mo si yen to check it ni ya check it ni sen enti yesere mu bra me fa yen ko wai yesere mu ye niama na ye gugu ha ta refugees for yesere mu bra me fa yen ko na ye bre se dia ya braje yen sem yesere ba yen se wa ye bidi aka no na esa yabusafo bi a omakopie Dubai na wono aye stranded ho na omodi omade srede ato abananum se abano emmomodin sebi enyo na sede de na susu sabre de wono esu fani se ba pa yesro ye jani wo tibe yemwa Bishop ngobi de ofugo ya dan ya we mekani mienu osi onya abana sede pa na meba aban na aban na eka so yes aban so omo wo tichiri kuru no antichiri ni ye kom di nipa okopɛ brabo ye ti America fo efiri yabuduchiri bae omo ye Ghana fo bo ma naturalize ama America wo gni pipa lockdown si ye na America president se na de hia bedi ha onhwe mu omungu otimi ne na ado kasa be so omu nyina akoye onu mpo omo nya abrofo no otimbe fo omo koye na ade akoba bi na be fa na asenye wa sere enye on kai ndu na kai nti menje down dan me ba ban no so me di gago ye me fo omo nka ho obi amama me fo omo nka ho ba bitu obi adwene nipa de kasa na omo hunu so ye nipa boni ni nti nipa se no wo paade na wo pam wo bia ye moa no wana de akwato nya ni wo nya daman na akobo ye sabi wunkum nipa eye bibi na bambo yale o ha obi na ba wo se mo ba mu kurom munimwa ana mu su ache kuro ni mpanimfo ni aban so mefa mo nam de camera to mu chale so chale no ye mo ba na ede ne be hunu fi chale no wa ba wo se mu twa ntro se mu dada se yense ye sika kwa ye be da hunu mo fa mo ni mra me hu se we Ghana ni ofisa hidi aboso we wo bodi we zu firi mi kurom go so e de ya wo abusuon be hunu abusuafo na wo Ghana na de ya ko ma de hie ya ka ba bi e be su na media so asom na to aban na sum na wo twa chale so ba no sabe mo ya Vietnam fo e be de hu jimisema ya ni jema woni pa woni die muni pa de wotene na muni pa de wotene na ndiem 1521 odi ase ube kasa champion fo de ato so kama ehufuo ze ya na brabodie o ehufuo se ya na brabodie so protect no protect ni ya de babokro no na de na protect no ampeso nkofo nso mo akoka Dubai we asem utumi junu we hu nyina de na ka ho asema to ni nyina tumpese nipa be hunu za asema to a nipa be na so he ma ne so yesi nipa nim ti se ko tuamansa eti na sabu nu obi ni asema yesi ko na nipa nim afele nduru wanim kasa che nipa omoburo kuro wo wanim timma aye nipa mobo that's the reason why say woni no senti asia abusuan wo pade wo mo a obre wa ma me tiasie timi ya ne so wa prade ti sa dia kuro mutimi kai se e ma me adu tuan bani nie ni ya di aboa ehunu so owu a ukofie obie mu a ye to wase no edene di nipa ni modu nipa nim kasa kire nipa wate na twade abra ne ehunu so mu na mu gianti mu 1000 na mu twade na be mo ehufo ene wo ma o munyini ene wo na onyini ene achiwadefo ene awudifo ene adwamamofo ene adutufo ene abosonsomfo ene atrofo nyina ombenyom chefa ewo jatade nim ene ye de ehufo efra esabi dwamamofo uye nipa yi hufuru mu kadia ne se de tie we nja respect uye video abechira papa se bia wo chiro na wutwa na ase na yan to de food de wa imagine na kwati akodu university o ngran na kwati person o maniska na o de fon abase obi nye video na munye audio mra ni o so audio na moyeye na fa video de o so se wo protect wani mu no ye audio na de aba ye o so audio Dubai fo an wo chiro mo twa me unu na de e koso ampa edimanim ne wai rere wa ni pa mobo na so ni nsin ya we e mani pa mobo
obi ankofo mo ngoji so mbesua sabe nyansa etwa mo ni maye video ni ya now ombe audio obi anko nyamba bebre mo ya atemdie ba mo fa ne tra do to so biem ni okasa ni ntia mansa mpena semtie tesa apemfo no nko na mo fo mo ko munyina na mo ho kire mo emema o mo ba wase apemfo no nko na ye fo mo ko no ka mema nso ka ho na ho kire mo na asabe mo nyim no mo se mo ho kire mo na imagine akura sa ahye ne yam des ye hunu ni afa ne kwa kura na uyusu ye ne nyansa kaza me ba so akoma hunu nyansa me ba so mo akoma hunu nyansa me so makoma beto me yam na me kra ho be sepe no Proverbs chapter 23 verse 15 eti kanyansa mo ye ni ye nuanum bi kura abanyenyim wo ha na se no mo so fa ye mpa ye nyim hwebra ye bre no mo nyame ada wo mo de abefo mo ko de aduru yo so ye sra mo ye kasa na apemfo nkwa no mo sesa mo tikia mfa wa wonyem ni nya apemfo mboa the boni woni ye video no kwa tirim adem boni e woni tirim chopa no hia ni de ka wo hia ni a chira ba so hia bibia fro bi ntia ye de chopa ne kasa odefo de obuasa odefo de obabua ne den Proverbs 18:23 odi ase o ma nya de kasa mo kanyina amoa kasa mo kanyina ya bufuo kasa ni nyina me ntimi mfo mo ma mema no mo sesa o mo ko chese nkama de da bia mo na de yesemo o kasa nyina ya ni bre kasa nyina ya ahoya kasa nyina ya pesa minkumnya mesre na sta mo ho mo mpeso obi kasa mo hwe nyansani mo kasa esa benya asem yesi be gina no nko aso de asori atia mo bada ya tu o nyina afu awie aban ya do na ya o yesa edi ade ya di edi de wo mpe ba akokora se ya na unko ati bi fa pray no wa hwehwe o watrem na akọ tu aba bebere ba akọ obi ma so ye be nyina abato obeduru so ye beto ni obeto ama wom ni oto ama part fufuro wom ko sa ne bra no fa kokromotini ma reserve ntwen mo no so okoka akonto nya wanko ka ho ni nyina ye campaign kase we so hwe me betima nsa no we huna ye we ejira me tima nsa na na ado danko akufo ado ne ne vice bagomia ne na ban ehunu se nkofo we amukofo mba ye campaign kase ma mo we ya asem ana wo fi so obi wo chi na wa wo beboa no prade a wo no ta wachi ana wo fi sa de we obi nkanjo we mo twa ma campaign du na mato petrol egu V8 mbuo den dia sa be campaign foforo abrebi abeda ma beboa no ko fa no na jiudi edu a won to aba ma we ya asem ana wo fi sa nka en Ghana fo ye kaase ye koka yinya ndisi abreso a ye kaase me pa aduma nya mpipi abreso a eno na Ghana di votu ye be ma ni bibia die na wadi shi akoka ba bi na kofo ma eno je atinim ya tim o media so ansana waka job so mama minya awreho mu awre chichire makoma aboto wo me yam tie me man baba sufre efri achirichire sanse so mako dia sanse foforo so anase ohini ni mu bie man ohini bi ni kurai mu bie mu ana edi enti na ode wo na honi ene omusubu ampone ni abosomsom kodeji man nka utim ayamfo ne dia edi enti na omudu omusubu ampone ni abosomsom ehuru mi awrade mebuyi twabre etwam aduane tebre asa na yende onyeyen yakodi baby omunye mra no omse omunye yankawo yanwu yansai omunye mesra monfo omumra na ambassador wo ayi Dubai de medino wo ya papa sa dibire no ya na yede ko siga na fo na mu wo bi kuro so na so mu suna ntimi ntu omusu fradia what is your duty over there? What is the reason why Ghanaians pay you that taxpayers money? What do you hear? We do to this with Jumani Sentia, which is Aketiano. I read we in Amabo. So I'm so much such a one the Debia to men for the Yamre, you want to this year, or so that you on Cassidy and Numatier. I don't know. Yes, you must have some money in your Korokakra. Kasam no organize kama ya di sheni bia go baby na na we dey mesel say na pray about pa bozo nkwa ba no do one dance next time proposition fofra bozo be a present ubenya ono so mpeso ba say record say na breso no me ko bo ka fa pray ko fa anti just we di nipa na tawo bebe ni mu awade so mo yale no mu nsia kasa no mo hunu kan na mo ho ye mahi o ye kan ni e wo so hunu a o yesi kasa
Yes, good surprise. Yes. Oh, say winning in Na mi jira. Alright then, you nearby your friend say gift ya doye. Or not so sabit to be a bit kebidi more than area trade a bloggers. Your question. Sister wo hwe me bra wo hwe me wo was car wo come wo ho bra wo hwe me sister wo hwe me e bia na wo de wo yo bia ya masturbation wo twetwe wo ho aba wo dem ai wo bia hu ye nti ya wo se akam bia na ho eti wo nya obia sam na sa wo ka wo pie wo no a wo nwene na pie wo no misi susuka na bi wo fie eyeska obia wo ne ska hey wobini nanso ene se wo ye nsekuo ni wo ye konkonsani wo boabusuya sefie sa wade minimo bia wo de nano ne konkonsem wo bia wade ono so ne ska ekita no but empie yenti ene wo bia hu se akam twabi ada ne ho sister ska ya mi ke ya de bia se ye physical na ye wo betumi hu ebi so hey na wa de ye twa wi ye den etutumi kai na wa kai date mpo wotumi kai dad ko de ni ye wo se pompo bi na bo me ka bi na bo me kana bi na ka me ye fa ni ska tie me mo ska enna mo ho eni pe hu ye no mo kama no ntum na mo kasa dodo mo ska e wo mo ho mo mutumi ni ayi ye ka ni sen musicians ada mutu wo musika bo wo mo apo atiti wo musika me pacho wo ska no no wate na susu ka impress de wo ska etale ho no ebi wo fie no ebi ana wo de wo fie wo adwamanbo wo de mamifo panyin sugar mummies ana wo fa empie ye susu sa wo piti aba na frigo num wo kan wo wo 2 CD credit no any 1 CD credit no asa munya mo de betena social media na mo dini patam a aya sabe wo chine wo kase ana nipa we kura wo ye mebusiani wo ye me sister wo ye me mame wo ye me papa ana ade we kura ka metumi aka akire nana san krofo na aya na muska enda mo widi ye ho na wo sumase na aya mutumi kanipa ho etu nipa ho edini patam out of ahoya no ana mo de na ya na ebeyi ana se eye susu na ye ham mese susu kan na bi wo fie susu se wo ka obi asam ma mi susu su obi asam aba na se de wo bedi ntinu what time ni pakro no who story akoto social media akoto YouTube de wo bedi nti tia me na me ka asam a kire wo wonni ma wo be fam ni empress asam a wo be kire enye ne kore na wo be kire afa me ho wo sura agrada no wo sura prada simple fie wo wonni ma sister wo hwe me bra wo hwe me wo was car wo come wo ho bra wo hwe me sister wo hwe me e bia na wo de wo yo bia ya masturbation wo twetwe wo ho aba wo dem ai wo bia hu ye ntia ye wo se akam bia na ho eti wo nya obia sam na sa wo ka wo pie wo no a wo nwene na pie wo no mesi susuka na bi wo fie eyeska obia wo ne ska hey wobini nanso ene se wo ye nsekuo ni wo ye konkonsani wo boabusuya sefie sa wade minimo bia wo de nano ne konkonsem ku obia wade ono so ne ska ekita no but empie yenti ene obi ehu se akam twabi ada ne ho sister ska ya mi ke ya de bia se ye physical na ye wo betumi hu ebi so hey na wa de ye twa wi ye den etutumi kai na wa kai date mpo wotumi kai dad ko de ni ye wo se pompo bi na bo me ka bi na bo me kana bi na ka me ye fa ni ska tie me mo ska enna mo ho eni pe hu ye no mo kama no ntum na mo kasa dodo mo ska e wo mo ho mo mutumi ni ayi ye ka ni sen musicians ada mutu wo musika bo wo mo apo atetu wo musika me pacho wo ska no wate na susu ka impress de wo ska etale ho no ebi wo fie no ebi ana wo de wo fie wo adwamanbo wo de mamifo panyin sugar mummies ana wo fa empie ye susu sa wo piti aba na frigo num wo kan wo 2 CD credit no
any one CD credit no asa munya no de betina social media na mu tini patam a aya sabe wo chi na wo kase ana nipa we kura wo ye mebusuani wo ye me sister wo ye me maame wo ye me papa ana ade we kura ka metumi aka akire nana san krofo na aya na muska enda mo widi ye ho na wo suma se na aya mutumi kanipa ho etu nipa ho edini patam out of ahoya no ana mu de na ya na ebeya na ase eye susu na ye ham mese susu kan e bi wo fie susu se wo ka obi asam ma mi susu su obi asam aba na sadia wo bedi nti no what tell nipa kro no story akoto social media akoto YouTube dia wo bedi nti tia me na me ka asam a kire wo a wonni ma wo be fa me empress asam a wo be kire anya ne kore na be kire afa me ho wasura grada no wasura prada simple fie wo wonni ma sister wo hwa me bra wo hwa me wo was car wo come wo ho bra wo hwa me sister empress mrs ena yetenike Diane Kristo mpadi bi efre no ahantan onipa o yesa bi awade nhye dam penasem Mami se biribi a mama na wale hopes na doya ka minim za homa so ese wonimu na minim no se decent woman bi am se nyame som de ehye ne ntumam onim nipa ye onim se de sika se nipa ho na nyomo de mami ijo not knowing se na ntuma katade so da bi awade asem ka se obakwase ampoka na no tuma ya ebuni nyansafo ise obi nta mpe kasa ye mfe no so nya eje ne ne awote enkosi da wo be hye na me na bie na no na bonze sister na num kasa airtime ana na num kasa akono nenso omanadum bebre esombomamu omanadum bebre esombomamu enti na atwere ne se enti na atwere no ese onyankopon si ahantanfo onyankopon wo si ahantanfo kwan odoma hobrasiefo no adoma hobrasiefo James 4:6 enti woni pepia wo ya ahantan na awurade osiw kwan na abaye hobrasieni a na afedi awurade wa ma wa kwanya kase ewo ne ho abaye wonto ne bo na from nti hoda nkofo bi kasa hantan kasa seya akadem ne osofo panyini bi wo kroma hantan kasa seya stroke de ne dadem o kan sa amre ya ho odin ayare ma ye de a wonu ne se wugina wo na so na emom se bawi a afa na abefrase abetufo da bia me ka chose ma me dokono ka bio osi yesi so na ho fa ho ne yanya dini kakra na ne wo kura so obefra na brasa bi munye duro ana wonnam ye samna na damfo ne president and who are you but me obehunu se nipa nsa hwe banu ne ho ne oyiye ye bi se nkenne eya abrabo achase biema akobe change ne ma eya mbetufo se office ya nkwasi asema na emre waboto a obete sansem na se so far as obi ye bonini ni njese ni nia ye boni na apia mu ontunefo biti na ye na ne de mpie ye epia sa na oso betunefo sa na urade ye wiase ti me mfa ne awote nka nipa no ntum sa me obi nka ho asem na ne abobo so okeka ni anya ne ye nipa ho munka sa hanta kasa bebre na mo kasa mo ma hanta kasa ma bebre sa mo ma asem de den mfirimo ma asem dini bia mpia mfiri wanum urade ni onyankopon awurade oni onyankopon a ohuna ade nyina ono okari ne ye nyina 1 Samuel 2:3 me ya se ya na wakasa kasa sa yeti kroma na fiasos ne gabedi di atembe ye na yiye kama ukobi ufre ye na se na azi tosi bu achika wa tosi enye mono wode rava na ahihye mpato na ye ofi asem nti wa plan na adua na abo betia se unu ofie no asefo so wona ekura dwembone se wo ane de ebe saa wo nyina na ofie fu wa dwempa na omo mpenipa won nsem kan de awurade ahira won wo se na de obi kan wasema a plan na enyansi ni tirim open no kredie nkwa won na ne akoka fa obi ho no owura fi o kai na o nkai o fonkofo nsem bonds di hehe gospel artist and kawe hwe no kura hwe wodo ehwe asumdie no o fonkofo nsem sire
na obi di na yo ya de abetena ase achim de aka kire wiase ni nyina se me obeka anwase be nim no apra enye nsem ni nyina ne obewe se wo mu ansa susukuru a mode susu susukuru a onipa bi ya wususu no no ano de eno so ne yesusu de mawo Luke 6:38 go ne to ne ka na wugina ho uti hwe obi ka body cancer eye dada obi wo ana obi yisu abrotro ehye galade saa ndi ehye galade wato no nyamono ma no ade bia obi to aye mono enena na eba ne nchenti ade ne ye mono tuo no ndi se bi efiri ba na nyamono de nya so watoka mono oni ha new to the person zuba jina ga se o de plan o roba e na ahyehyɛ yehye ho kwa yie kwa hwewe nyina ne course wo ye papa de wan hye ne nso kwa hwewe betena ase kan anana ne we fizi ono a opsi adoye se gift adoye no on ne be kan e no bi be odia Tracy ba be fra pra na ama ho na me betua nipa kasa de enuma esitie na pesa afoforo nyama no ozo ya yesa afa ma afoforo ti om pesa afoforo nyama ti ni am pesa afoforo nye no mo munya sa ama ho Matthew 7:12 eso ku obi wansem na nya ni dia de obi ka wansem a wonso mo woni nye ewiase abrabo na enema nkoto temfam obi a da fa bi nso ne awo kan nso wom ye fre kuro bi kaja bi obi ma omo ko mo nje bi danyan uni anya asem a twinanim uwi aso ne nsa amon soli biem and then kwade the second time I can say mo yo yes da obi beto sa oda foma ofa nim guase ama da fo no asa akoton mo se koso da fomo opesu otia won soli biem ko ne owo ano no na abam se ko basa Kristo si woni do edu twinanim kaka no apagya no ya brantie bi a wo yare ye na oda kwam na kwam kafo kwa yire no bu no je ne ho niama na sofo duru no wo mu twam na sabe ni kromfo duru no wo mu twam na matamfo duru no wo fa no ko Kristo si ususu se o mu de hen na odofo okay nti obi nya asem a ye otwira nim no peda ni gina ane ni otwira nim ka na tofo no wan na abesusu se o yedofo edi ebesira ka kire won se o kan jabi so nipa no mana kwankire na won soli biem nene yema nkrofo akwanche de ene ye nua to fama ye so ni mo ye kre ni age enu mpo na ye ni gia ni ade ni gini ye beka a we afere bia ne mo awo no na ye atum nkyine wo se be ye nkonya mo ani biem obi ni kunu nya asem ofa ena se bi so kobo na dan fama ne se oba no kobo na dan fama ne se asem a esi tinke be ya omisi ofa obi se mu wa frɛ afanum yenu na antena se anka se wo tena se wo so tena se na me sisi obi se tie obi sa tie so ma frɛ be ma no na akasa o si me si ne tie eti se owie ya ko ma no so ha wonu mu afi ne wo ye de o jirem unim sa yini ni kunu di asema beto mani unim sa yini ni kunu no no o to asem no o maku o ma yese yo o ma yese yo dan Samaria ni pa no ana Yesu yi ano se onipa bi firi Jerusalem na wo san kwa Yeriko no onipa bi firi Jerusalem na kwa so kwa Yeriko okoto akwam kafo mu Jerusalem ni koto akromfo na opa ne hontoma akromfo ne bu ne pa ne hontoma obobo no omobobo Jerusalem ni oja ne hokoi na Jerusalem ni wie oye mere da ho no mu ja ne hokoi na watobra ha ne ba se enti wala mere sa no ana ba se osofo bi be fa akwan ne osofo bi so nam kwan ne so obehunu no nyame ni pa ne ko hu Jerusalem ni no osane ho ko sa nso na Lewi ni bi ba ho no bi nso ba ho obehunu no onso be hu Jerusalem ni no onso sane ho ko na Samaria ni bi a onam kwan mu e ba ho na Samaria ni bi onam kwan mu ba ho na ohunu no obehunu Jerusalem ni no oye ne mombo omonka enso oye ne mombo okọ ne nchen okọchechire na akuru no Samaria ni ne koto Jerusalem ni ne nchen atechire akuru no nyina na ode ngo ne nsa gugu mu ana ode nsa agugu mu se akọ ne ba hyehyim na ode ne tira no anaboa owie ye na ode ne tira anaboa so na ode ne kọ ahodan na ode ne kọ ahodan mu kọ he no
na ade chen oyi dinari mienu ede ma ahodan mu panin enu oyi skade ma onipa obi yare ola ne so no ka kire ne se hwe no mame na bibi abehwe na ebeka ho so hwe ka bi o ba ka ne amde ma ho sa ba meshe wa sa ba pe me de wa de behwe wa na mu afi won ba sai mu hwan na osusu se wa akwa mu kafo yi mu yonko nipa mienza mu dia na ye nia kwam kafo ebu no na damfo no wose de ohun ni mobro na Yesu say Yesu ka say ko na won so koye sa Luke chapter 10 verse 30 down etomle bi na ye nia to foma awose ye ne sa ba say ye bua na me na pagane abua na me na mia na kuro ade e ma ne to fom ye adwuma ye bua na ma adwuma paga ade e ma ne to fom ye sabe afiase da ye bua na me na pie fu afiase ye ma ne to fom ye awarigu a ye bua na ma aware na babak we de nipa nye na de na ohedue o nua ni so enti ade na timi hunu se wo nua we wo fort ne mpu na da wa ni so wo fort ne de unhwe na won treaty be de na betumi aka na be de na timi ka kire wo yonko se onua amenyi due da wa ni so fumso wa ye de ma men dam wo na frim fumso no na wa ni so na wa fumso ne de wontimi nna mo ho na wonfrim nyaatwumni yimpu na efri wa ni so aye you mistake ne tokuransa eno ansa na watumi atu obi so mistake na wa yi nua na ni so dua Luke chapter 6 verse 41 down ade ne yaji ni wiase dan ya yentimi ni ya ho nkomo kakra yentimi nka ya ho asem kakra woni nipa na mada bio yo mistake wa kama nipa woni so wanya biko wa transe di nkomo dada se wonye to pese si so pepepe woni nipa na mo pese tam bia no se bi yenya ho asem enya uye nipa amanya sa menkeka woni mu obi ahunu se wona aye da bi obi na enye e ba se obi anu se ya nipa kro no wo problem onipa bi ate so obi akọware e first aware egu oba ne ko sika oba ba ya okọ tero oba ba ya okọ da bi aso wo chiem so na asem ede a first one na eni suba sika wan so e third one so di adanse se so wo problem bi sana nkofo bi tie wa setram obi aba na kwem ono na yes ankofo na enye etinam de da bia me kase mewe mu ye tinam de da bia me kase entidi ankwa na wo nipa bi aba mo na enye yi enye suba mpani ba kokora menwi enye ye mo brasa etono bi accept mistake free uncheba etono bi apremu obi ntwi wanim etono bi aso press twi obi anim se ye ho sa ye koye nim wa brabom ade alumba ye enye ya sekire na ka chen sana to dan ya bona mane dan ya betuma ka lumba de enye lumba hunu dan ya de obetuma ka chen ye quality ye wan ye ko odi ye ka odi a obu afu obi de ba de apesa onka ye ka odi a oburu ne obi de ba de a opesa o ka ba me mo odia nipa ba ne obi ka wa to de enye mo no wo wa bra body apra na nsi obi tirim the love come aga da su ba ni bi no the love come afias na ga su ba ni bi no the love come da bia no mba kira photo e kwa so de obi gimi ne kwasi ama no aso hunu ne de na abeka pe no asa abechim se ni kwan se o kana sem o ye de nipa enye o ye menti ase and you me share me see like seriously Empress we love you but we dear I don't think so we kwade me no ya adwen say no ka CD ono so ma kan kuruma bi ni o no kwada me de ma me fe no kra anye mfato obi ato ne car obi o pese ne seat mbe fi pa so ase obi o ne car ne makura tietia so nana kwa tin wo hwi wontena obejina wontena ojina ojina ya ne yezu enye obefro ojina mi se tabem sempa boa ne setia he setia obatan bi apese okan mu yefe dabi obatan bi no fa batan bi aso kra phone enimu nye kamada dabi bobo form apapa o protector otosa obatan bi papa force me boa ma me for me boa enkwale omo hijack your phone da so enti e bia na twesi kwa no ekua nshira kwa di baby ebi obedi egu seat so ebi ojo nso abobabo onum so se na omo si ye no ebi akwaku wo hoyi oginagina seat no so
omo de bibia omo ye bi enkra ne de so fa me boa wo fa asefo yi oh ade so obanu ti awi agusi ti de bia wo ba ta bia ti I have map Ghana map wo de ya kohwe oh ade kohwe de ewo ho yi sama me nim ye no se so enti se bia so eni o de rubber hye ho a eni omo de gusu a wo pro ya na ese bi ti abasa enu ntina ma twesi kra e rubber ahye ne kan ahye seat no ma mi se do si be kan we de it's like a cra flat to me kakra na fe de obi kan sweetheart why are you worried me tell basai o kan oho because obi ya ne de na nya me de nya za na tie sa na tie no tie du kan sa na hu no e na pa ba sa no get ono per simplicity and me here you cry on penisa you understand we just walk over the back akra wada roma we dey me patch dida eguso sere si anya wi asene sa obi antimi nka obi asem se osi mo obi anka obi asem de na munya president o munya no de papa yi munya no onye obi papa ye ko obi asem ne ebodu ya de na okuru ngom beku na to akuno ejeze o ansa ko oba kuma se obom kase obeto gewe kuna to akuno enso no so ye no de abo ko ma ti wo ya de adwene ko akire ne mfa ba bia na ansa ko fa asem amrew ye ka ti okuru so onyanko fo nsem ka wonya adwuma nye wan bibim adwuma no so oba ba ye obi na wodo na ye tuaneka no so ko nanim edi sawodi di abo ba no obi ade hye na no abobo bi dia mo adwuma begu o mo adwuma begu nti ohunu ne ye yemfa asumdue mra ma ye nyina yanko ya nim tote dan. All right then, maybe lines not so many. You can be part of the program by calling, of course, a share. Then I saw you be a match. Yeah, Kasa. Eda maso ni refia so ni di obeka match. O so ni KUMAWOOD for bebo. O say the training na the yam hihye no. O jene nkura ni di nto the asole for na eba na mepa next 2 weeks, which is weekend here be ne ba ko be sa ba biem no. Ye no mo airport match. Nti KUMAWOOD versus asole no. Mepa asole ni di ye. Na maji baby e ko so o mo za na ye ta bonda aban he on sa asrotefu sa atrotefu sa afrotefu ye bono wo so yes the hilltop on afrotop on e get prophet junction on hilltop e wa na ye be bono school na wo no ye de be jina mu tin e wono mbe ba be to more goals e do ansem ye KUMAWOOD goal scorer the whole KUMAWOOD ye ko train am na mkura goals pa and you know yem fancho mo na betu so ura sam da kusi defense wo na wo pra na betu so otua bo captain bang body 10 wa wo timi se ya na emu ehye bibi e koto te. Hello, good morning. Pacho me nti o wadaroma. Ya me shiramu dayan. Amen. Hello. Pacho mo anon ko yeti o. Good morning. Ya jo so mo anon ko. Ma bo me. Nyame adum. Nyame shiramu ejuma pa mo bo. Hello. Oh, director mo anon ko yeti o. Yo, me se nyame shiramu. Ya jo so dada mo anon ko. Yo. I'm the money wofa. Nse fa mo kan de. Yo, me se ensama mo kan de. Ma pe ensama mo kan de nyame shiramu ejuma pa mo ye no ewiase mu. We mo nyama ni pa ba ko mo ye ma ewiase ni na. Enti nyame shiramu ma de bia ntampa mo ka. Ano ye hiame. Nyakopɔ nhyira Daddy Loma ne radio ma one ma na mi nhyira mo nyina na ga minya wofa normal pao. All right then. Thank you so much for calling. Professor Brandon. Bye bye. O frey and patronate who TV no so. Esa ye kasa wonte ye pacho de boy ya ka. Hello, good morning. Good morning, sweetie. What are my NTOI? Good morning. I just saw director, NTOI. I want to the end of the international media soon, and you have done on mum. Now you can perform the Lulu Queen.
Azana mkena mkumasene entrarasi kukubidia. Onwana bana mkuko bindama mane uko. Besinka ne akala hati age no. Ndo kwa wono ze okenge. Oh. Then I'll be the actually. Huh? So what's it? Hello. Hello, good morning. Pastor, good morning. Middle, catch for me too. Pastor, me catch free break. All right, darling. Pastor, one uncle. Me pastor, my program me dey here be pa no pabia me here be answer my question. My name is Shamu pa. All right. Na face so. You na me impress. Said na papa kan wa ma no hom ne so pa into umbra form pa na aba form Nyankopon we hia Bible say odome ahantan for kwan no si o ma o den o sia abrafia o si ahantan for kwan no odome all right Yamisha won so papa. All right, hello, good morning. Hello. Hey, Jenny. Wapi. Apa na we? Oh, oba dia da woman. Great. Oba so yin na shafia. Na mi wu. The natural things so wa woni tia. But o ma say am my wife. Nyankopon tia. Nyankopon no bo ati da mi ankasa. Amen. Nyankopon dia aduma ke dia ke ni bia. Nti dia no ha nya ze. Nti me mo unji e dia se no ta unji wa de. Masom papa masom. Wa de ne mo so. Shiri here. Unji ma no ati so dia ni gai. Wofi. Daka. Wofi. Radio man. Oh, when you say I want to woman. Yes, I'm getting one. Radio man, what you know, so you will be on the chair. And I say, I'm tempting, you know, or a bit. Almost moving and put on no woman, said it, almost woman quarter, and also moving and making young couple cry. Now I'll be a work to them, when I was you, oh, to them, I will cancel and body clank for what you doing and humanity. Now, do you want to let's say, next social media and keep woman, if you are quite now, first, now what we are. I did a video, it's can be dealing with and it's a you couldn't say you are not here. It is and it is obey. You could catra, it is a drop and water as a tail and maker. You better, you see it, and you see a footprint. Said you over here, opening cocaine. No, we are papa. I will the kind of young show. So we are at the train and going to. If you are temper, you be in class and perform and bomb and bomb. We dance and folk, we dance and phone and food here. And you know we need to be black so awesome. Nothing generally as of the United States. I feel myself. I just offer, baby. Hello, good morning. Hi, City. Roma Hill from away. Jacopa, I say it too. Bajoso. And I'm on the second come. You become a hotel now, for again, they come on. You have to be a sometimes. I found the court from the day or so. Again, they come on. You can't come on. At the end of the day, nobody could see anything too. But I'm not the sister that you invoice the baby. The no motive and I'm on my father. I've not been that. If they are not a half of such a sister man, or my lady, who could with the energy look wet, but not doing it. Simply because we have a new city. You need to be your mother, I will. When you go to buy, meanwhile, who will make the habit of the city after you have everything at the beginning. I didn't get both of them. You don't find out something you can have 1 year or you and you'll be a blue job there. You buy. They say, get this guy away and you
to be good back. Meanwhile, say this is a good back. You don't have that any care. Yeah, my present so sexy. I'm going to be a condo for this. Meanwhile, we need to do. But who take it? So what you don't need anybody. They say, who's our mind will not kind of fall better. Who's our Indian on the part? Is the US one? Who's our man on the part? All right, that's the baby so free. It's your Roma help for you now. Hello, good morning. Good morning. Sweetie, Pacho, didn't baby a friend me free? Pacho, this is a feminine electricity. Martina, what are Roma? You too. Hello. And I'm Pacho, I too, Kappa, you too. Pacho, it's not feminine because of Kaka. I Empress. But Empress, my cousin did we are not paid. Now, the person I come out last year said, and the person to go any Sunday or Santa Claus. The Ubika was now, sir, Ofa Asano, Mundi Bria. The baby asked her no. Nipa, you were chin in a better one year. He said, we are both one musician. Yame and you now also. I bring you, and I also, you see, no, my own than it, you know, I can't send you up on the so forth. Move be far about free. That will be a Kawasem. Now, say, well, to me, I'll find channel, doing a man send out. And you are more to no more, so they are sick. It will be better when you profess Sanadrin. As I would have to buy the idea to say, a Bema would be a would you what you know of a power. I'm Empress of Finamino, manager them out on a home. But as my work can of pay, I mean, yeah, as some I can't tell me of it. The air foot through and made a man. Nana, maybe on me as a henna will be what the team and the penny degree. I said, my Mrs. Empress, no, let's run a say, the alternate ones in beer. On far near a for you, Madame. Nana Pacho, that's the piece out of your free. I have about 12 more minutes to go, so you can also be part of the phone in, and then you call us, contribute. By stories that Yedia Bano and Sana, Yasori Jumedi. So, as I come with you for an eye, one of people may state and block factory, one more etachi and IAD, coach me, bro. Stop making your calls until Oba will pick you up, and of course, you just say messages Kakraban if I can read it for you. Okay. Do I have a caller? Hello? Okay, Obimbai, Mami She say me one message will have. Na mankind quickly na. Yeah, I'm sorry. So, all right. This message says that I will actually play number 8 for KUMAWOOD. I'm your strong fan. We'll be born now, or number 8, Eddie Amaya. Yes, from Michael, that says that please don't actually say that. I have a call on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Sweetie Pie, Pacho, we didn't baby our friend me free. Oh, the fellow doesn't look roughly at a couple. Pacho you into you. Morning. My Joe Somedo, Moanonko. I know you have more, you want to be here. Obi set time and disappear here. What are you of a kilo? Na we are budget na okoto yanya nkle na so wode ya na watam ko ntimba na ode bepon na enye ya sala ya wono yesu ko bi na wode nso ba no bi to asu aka that wode ba wo su tinka obi bi ba na obi su aka di ya me nkira me no majuma pa moye ya mama majuma moye na enko amen yeah that's the piece of prayer. I think the way you come hello, good morning. Good morning, Diane. Hi. Pachonya me adom me ho ye pa. Ofa ho ye de. Ofa ho de se bongri style.
Catch up for say managing the Juma for any Atlantia or Radio Man. I mean, Shranafa. Great. Dan. Papa. What honorable college of Wilcomanga. Now, Empress of the day. And on to me, Snagan, on to Frigani. Now, yes, Oti, yes, and I saw Tigana, no training camp. On the so be you, Mobiaka, on the so be better, on the so be better, on the so be better. The end to Frigani. I took Frigana now on top. You are carrying Nano, a big wabble one casa, and I'm ready on the chasing. You ready, Anna, and on Sankonichi. Senaka. One can be crowd purchasing was said you any part, the Tabian or Bepunipa. A better with your betcha, or be better than or be better to for us two people, or not better you. And you don't kind of cry and talking, Papa, of our idea about what you could take to cry at basis as an oiling or kind of. And any man someone one could get Jano. You better, or just more one. You play what I want to do. You baby graduate, baby. I will tell my name again. But I thought I know. What can you tell a copy through a dinner? That's what I'm a cotton. Teacher who took quite an away. May honorable colleague with the machine to Ghana may be 2 points I made the maybe years of my game. I remember me more on the new answer. So what I say. Now, more than one could get no more patois or the abbey stopping from the crampo. And no more than no more. On the member, no more, no, no, so near me, fan and blah. May I pray what I at the one or the one or I buy no system in a quiet day. On ticket to me for the aircraft. I buy a dear much the sense or more full no more, and you no more money, Japado in our so, and Baba the Bob would outgo. And this 22 by NTP, we are west, and when they ever compare. Then I mean, count, and yes, you have a the anchor of that's also a contribute. Hello, good morning. Other, but all the baby our friend me free. My patcho ain't still made of four. Madam. Hello. Metal Kappa. Madam. Medofo, Metal Kappa, one uncle. But yeah, Papa, now I just said the frame of Western region, the demon company should do two the minimum. Okay. Or man, or Treme, and the MD. Okay. Now, the normal free phone. Medibama, why? Medibama, why? My friend block factory for the someone from Mr. Medibama, why? You, my friend, Medibama, eh? Movie somewhere, that's it. Okay, fine. Last call I'm running. I know if I do. Yeah, I say more. Oh, Papa. Rather than me, yes, I'm not letting go come on me. Ah, die. Hello, good morning. Hi, sweetie pie. Would you baby our friend me free? If I can meet a friend, I can say, Metaphor or so Tikasa. Hello. But when you didn't fish no tea, we have to move on. What friend now lower TV now, you were fish so because you ain't the oka. Yeah. Okay, last Colambra. Now, you have this understands that the Diane, trust me, Empress Gifty doesn't know what she's doing. Does she remember what she did to Tracy? Hey, Gifty Adoye, go back and marry that pastor. Because this marriage is not helping you. It's making you talk too much. Okay. Next time, channel it to Facebook Live. Yeah, and passing. Yeah. Hello, last caller. Hello, good morning. Mame machi oh, mache. hello. Hello, good morning. Bye, Mom. Hello.
Papa yembo. Yeah, Papa baby. Next time of prayer, I low out tea. Now I think, no, I can come on. No, be at so party. Now, till one, yeah, till make a sana wood, 2 minutes after what to me, they know TV. So, you also say, hello, okay, I call your job. The educative program ketua bi adebemo ayi adebemo mo ketua bi ne se wo frɛ wo TV so ante se wakoto nipa wo chia no ntintia ho hia ugo straight isa dan ya me mama chi o awade nhira moduma pa mo yayi die na me ka kakra na wo to aso ye ntwen se ye nye so nti omuma ne nka omo nti na si yakoyes ne ba yitimi ne omo ye ma ne ye fra ya na mo ntia se ono wo ye onim ne awoye yes nti ne mesre utie phone nim so ntimi ntie phone dia ba go ni straight sa me chia we ma isa dan ho aye fra no payo e mo yi die na me ka bi na wo ko ni straight no aka ne abeka ye bete na aboa ne sa da bia no ebeyi dabi no de omo yes an omo nim ni omo ye nto no kan ye fa ote ntem ne yeko e wale nyagopon hire nipa bia wo jemre na o hwe ye awrade nyu obi akese mo ada bia mo profile number na de ama mo sa ase mo pe mo amowo mo ho adamfo le besre ni die kwan so se e ya mo nyigi mfiri mo ho anase munya mu nkora ni ye na number no fi na kura ye mo biem ofalumba number is 0244 60 56 20 0244 60 56 20 ehia wa fatu baby alebet so me hu se wo hwehwe ndi na meto ano no fatu baby ebehia twere to baby nti se firu fon so kura what ma danyan na me pra ene ye mpaebo kese ewo nyame ya adoma Kase Park ne so a ufra tonsu na eba usignis junction wa Kase Park ne wo ha ufra tinga junction so a no so be signis junction opposite ewo ha ubisa akura be chewe ba na wo fa ne radio ma ya boade mu na ye hia nyame asem de agina so abompae. Prayer is a key. Prayer is a communication between man and God. To you nipa try say obebompae body ehu hia ra ye nyina ye nkamum na ye mompae ebire na afre na me no ma ye ne fon so sa se die na ya no mo fre se ebisa number ni bi mo mra ye nyina ye nhyiam ye mo wosoro mpae na awurade ma nsenche ni bi mpie ya brabom na me nhira on you auntie number the number na to jawa pese obabibi a ofre number we ya e be ba be found 7 years chassis 0555 736811 0555 736811 0555 736811 Kumfante where ye channels. All right, ye quiet faster Emma mama free na mama ntina friends so no ye da must say as am koma e odi phone na I am was so as that koma home state and block factory me mama Kate wo was mama ye nyakopon shawate na onyo akoma swaje Emma obi wasu mi mu a me who said I'm in fire now I say when me papa ko je nyakopon o trouble papa executive producer for the show Ora Samda Kusaso and me director Uchnozo Uma any famous any woman she don't know MC Adaroma Yapon home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba.